ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали ютуби Сауду ТВ. Ҳама каса созен хубен. Имрӯз 17 июн соли 2025 сол хонаҳо, замино, квартираҳои роикагира бари шумо пешкаш мекунем. То охир тамошо кунем бачаҳо. рақамҳо барои реклама, хона, замин, мошин чизе бошад дар WhatsApp рой кунен, ҳаракат кан, видеонавор кан рой кунен, адресаша пура рой кунен. реклама када фурӯшта гузорем дар YouTube, TikTok, Instagram бо номи Сауду ТВ. ирӯза наворда 10 дона эълон астай ва дарвозаҳои фурӯшӣ астай. баъдан якчанд маҳсулотҳои фурӯшӣ астай. бари шумо пешкаш мекунем. бинед, замини арзон астай дӯстон. пешакӣ мегӯм замини арзонакам қабул кардем, тамошо кунед. фақат наворда лайкура бимонен, ҳаракат кард, дар канал подписатсия кунен. вақте ки видео кардем смс меравад, навора сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузопирёзки Акаи Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат, срочна боротона занг дада рой кунед бародар азиз. дӯстон, мегзарем ба якумин замини фурӯшие ки қабул кардем. замини фурӯшӣ астай дар шаҳри Кӯлоб, болои автодром. дӯстон азизам, 1.5 сотиқ заминай. нархаш бо маслиҳатай. кадомитон мехарен? ҳамин рақамҳои дасти ахираш 0420 мегзорам. боз метонен худотон занг бизанен, масъя кунен. кадомитон хоҳиши харидорӣ кардан дорен? дар рақамҳошон занг ки заден, мегӯян ки мо аз канали ютуби Сауду ТВ ҳамин заминтона дидема, хоҳиши харидорӣ кардан дорем. 1.5 сотиқ заминшона мефурӯшанд аз сабабе ки як камбудии оилавӣ доранд. ба ҳамин хотир мегӯям ҳамин замина 1.5 сотиқша мефурӯшама, ҳамон проблемама ҳал мекунам. дӯстон азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Сауду ТВ, марамат, бари шумо наворуш кардем, бинен маъқул ки боша, агар баъд занг занед бихарем бародар азиз. Я комплект гильзопоршни нормальный қати шатуношай, секунҷа қати винчай, я цилиндри қафояй, прицепнояй, передоки 28ай, запчастҳои коробкаи 28ай, ай мотор запчастош ҳастай, беғарзи головка, вал, блок. хай бо дискои прицепай 4 дона, я комплект ай прицеп 8ага. хай запчасти мотори 28 техил ҳар душагай. кадоми дар кор боша, номеро хай газад, телефон кунанд. ай культиватори 70 камтар запчастай, ба ай бушкаи гандумзанак, шестернаи калон, шестернаи майда, сепи 19 қати, ҳамаш комплект ҳастай. хай дар кор шава касида, марҳамат ба номерои додагим телефон кунад. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшие ки қабулш кардем. квартираи фурӯшӣ астай бо нархи 170,000 сомонӣ. 170,000 сом дар шаҳри Ваҳдат, назди бозори Гулистон. вақте ки ман нархша мегӯм дӯстон, ҷошта занг назанед, хушрӯ гӯш кунед ки Сауду ТВ оиди ҳамин квартира чӣ мега. квартираи фурӯшӣ астай дар шаҳри Ваҳдат, назди бозори Гулистон. 170,000 сом, духонага масоати 56 метри квадрата. хонаҳо бо кирпичи пухта, перегородка кардагианд. баландии хонаҳо 3 метр. обсведора бо канализатсияи шаҳрӣ пайваст мебошад. техпаспорт дора. нарх 170,000 сомонӣ. хона дар соколни этажай дӯстон, медонен дар подвал қарор дора бародар азиз. 170,000 сомон. худотон боз маълумоти бештарша бигирен. аз номи канали Сауду ТВ занг занед, арзонтон мекунад. худо хоҳад. ассалому алайкум дӯстони азиз, марамат, фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи Восе. Доставкашон бесплатный дӯстон.
ба тамоми шаҳру ноҳияҳо дастсафка доранд. аммо ноҳияҳое ки дурдастанд у тарафо хай маслиҳат мекунен ҳаққи дастсафка мегирав. дохили ноҳияи восеъ Кӯлоб, Фархор, Данғара این طرف ها دوستان بس پلادنی دستفکه دارن. مرامت زنگ زنید. لبای مارکای دروازه داره دوستان. میتونن زکاس کنین. پد زکاس هم تیار میکنن. یعنی که تیاروش هم هسته خودتون مراجعه بکنید بچه عزیز. نرخ نوای دروازه ها از 7,500 سوم سر میشوه تا 10-15,000 سومونی. از جمله هالونجیکا هم تیار میکنن. برای بالای دروازه خیلی تیار میکنن بچه عزیز. خب متالای دروازه ها از 0.8 سر کرده تا 1.8 هست دوستان عزیز. خودتون باز اوید یمی دروازه ها اوید مصلحت نرخ نو و زکاس کردن میتونین در رقم های زیر ویدیو بوده یکی در روی ویدیو میمونه مراجعه بکنید بچه عزیز. رقمش رو میگذاریم از نام کانال یوتیوبی سعودو تیوی زنگ بزنید بچه عزیز. وقتی که دروازه را زکاس میکنیم برادر عزیز بین 8-10 روزه شما دا تیار کرده تا جایی که لازم است برده میرسونن. مرامت از نام کانال یوتیوبی سعودو تیوی دروازه ها را زکاس کنین. دروازه های با صفت دروازه های اکای زیارت شد در ناحیه وسط دوستان عزیز. و دوستان میگذاریم به سیومین خانه فروشی که قبول کردیم. خانه فروشی نزدیک حولگی در شهر دوشنبه. بچه‌هایی که از دوشنبه خانه زمینی خواهش کردن 6 سوتیخ زمین داره و 6 حجرگاه. دوشنبه ناحیه شاه منصور دهه‌ای حلقجر بود است. دو خانه ریمون داره دیگرش منتش کتور کدگی علیشی به خانه هم می شود در همین دوشنبه باشه. آب سویتش دویمی 2 حجرش 3.5-5.2 کلیدار 7 متره مهمان خانه 4x9 آب سویتی دویمی تشناب 3.5 یک تشناب داره میگه 3.5-3 برکش 3x5 حجت خانه جدو خوبو بانیا دارد زیبا مکتب مسجد پلیکلینیکا مغازه ها در نزدیکی خانه حجت ها سطح نرخ 835,000 سومانی با همه چیزاش سودا می شود. 835,000 دوشنبه شاه منصور دهه حلقجر 6 کمنته 6 سوتیخه مرامت. میگذاریم به چهارمین خانه فروشی نزدیک حولگی. خانه هایی که روان میکنین دوستان ما حرکت میکنیم که اما آدرس های نوشتگی تو خش رو اعلان کنیم و هم خاطر نرخ نوای خانه هاتون نرخ های من ارزنده باشه و سودا شود. اویدی خانه چی میگم؟ خانه فروشی نزدیک حولگی در ناحیه دنغره دهه شهبور 5 خانه پلوس 8 سوتیخ زمین ریمونتوی خانه خشتوها کدگی میدونین زندگی را سر میکنین. 5 خانه و 8 سوتیخ 2 تا رقمی دستی 1 تا رقمی واتساپ با پلوس 7 کی رقم روسیه های میتونین مراجعه بکنین. مکتب مسجد نزدیک های سوید داره همسایه ها داره علیش نمیشوه پدوال داره آغیل داره شرایط های زندگی را داره. دوستان گرامی نرخ 240,000 سومانی از نام کانال یوتیوبی سعودو تیوی زنگ زنین انشاءالله ارزانتون میکنم. از سعودو تیوی اعلان کردن دوستان وظیفه اصلی ما خریدار با سوداگر شناس شدن طریق ویدیوهای ما به هم خاطر نورو در لایک رمونین در کانال ما ابونه شین. کانال بهترینه با تیگرام. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی 85,000 سومان ده امی خانه را میتونین بخرین. شما باور میکنین تماشا کنین اکرام. خانه فروشی نزدیک حولگی در ناحیه بلجوان دهه دولونا میدان 21 سوتیخ زمین 3 در خانه پلوس 7 گکتار چراگاه داره برادر عزیز. رقمای دستی واتساپ شم میگذارم از نام کانال ما زنگ بزنین. مکتب بلنسا میگه که در پیش شای اینا شرایط علیشی وریانت هم داره. وریانت های علیشی خودتون پیشنهاد کنین معقول که باشه علیش هم میکنه میگه صاحب ملک. بازیرشت نرخش 85,000 سومانی ای دایی در زمانه خیلی نرخ ها رید که میغلطه. دوستان همون فکر میکنیم که در همین کانال سعودو تیوی میغلطه و هم خاطر خطان شویدین زمین ها هم روی میکنه خانه ها روی میکنه. همین خانه ها وقتی که زیادتر سودا شوه از کانال دوستان پیشنی خانه ما که سودا شد
یک دوست برادر ما چون میکنم توصیه میکنم که از همین کانال سودو کردم. خلاص هم خیلی گپو 85000 سوم نرخش. مرا خودتون باز معلوماتی بیشتر شه طریق واتساپ یا کی دستی زنگ زده بگیریم بچه. انا که لایک و رمونین. مگذاریم با ششمین خانه فروشی نزدی حولگی. دوستان باز خانه فروشی نزدی حولگی روی کردن که در ناحیه قمسنگیر جیهون 2 سوتیق زمین 3 در خانه 1 تا مگزین دوره اوبسوی دوره حجت هم دوره نرخی سوز رقمای دستی رقمای واتساپ میگذاریم برای معلومات بیشتر میتونین بگیرین. اینا قسمت مغازش میگیرین مگزین قطعی دیویژنی را سر میکنین بچه. ناحیه قمسنگیر جیهون 2 سوتیق زمین 3 در خانه 1 تا مگزین نرخ 230,000 سامانی. در 230,000 میتونی بخریش. فقط اینمی کانال ما گپ میزنی انشالله با همین 230 هم ارزانت میکنه بچه. زنگ زنین معلوماتی بیشتر شو بگیرین. در کانال سودو تیوی اگر پادپیسات سکدین کو وقتی که نوارای ما را تماشا میکنین حرکت کنین که یک کمش تماشا کنین که همون خوراهای ارزان میغلطه اول شده بگیرینش. میگذاریم به هفتمین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه فروشی نزدی حولگی است که در شهر دوشنبه در پایان کاروان برادر عزیز. بچه‌هایی که از پایان کاروان خانه خویش کردین کو انا تماشا کنین معقول شو بگیرینش بعد. خانه نزدی حولگی در دوشنبه پایان کاروان در گلبوته 4 سوتیق زمین 2 در خانه کلیدار اوبسوی دوره حجت دوره نکی نرخش هم سوزای کم ترک نرخش گیزلچو پایا نکی فکر میکنیم که جایی سوزایان او جایی که سوز باشه نرخشان کم تر قیمت تر میشه. بسیار شخصیت ها مدام میگه که همون دوشنبه در خانه ها چند سومه میگم برادر عزیز نرخی خانه وابسته به شرایطی گرد و اطراف شای هست. خانه که در کوه و پشتای 10 سوتیق زمین داره 20,000 هیچ کنه میگیرش هست. مقصد خانه و زمینایی که در جای آباده 1 سوتیقش 100,000 سومون اویدی خانه 650,000 سومونی میگه دوستان. 4 سوتیق 2 خانه کلیدار اوبسویت حجت داره 650,000. رقمای دستی واتساپ زنگ زنین. میگذاریم به هشتمین خانه فروشی. خانه فروشی نزدی حولگی است که مساحت 3.5 سوتیق زمین دوستان گرامی 2 حجرگه در 13 میکرورایون شهر کلوب بستانی میتونین بگیرینش. السلام علیکم مردمی خانه‌خر میگه و شخصیتایی که از کلوب خانه‌خر هستین. خانه از 2 حجره عبارت بوده. 2 تا حجت خانه دارد، کوخنی داره، حمام داره، اوبسویت دویمی داره. مساحت زمینش 3.5 سوتیقه تشکیل میده. در نزدیکی خانه لیتسه ترکی می باشد. فورا فروخته می شود. سوال های ایلوگی باشد اگر طریق رقم های اخیرش 03 و 01 میتونین زنگ بزنین دوستان عزیز. از نام کانال ما سودو تیوی زنگ زنین. نرخ خانه 335,000 سامانی 335,000 سامانی میگه باز ارزانش میکنه. این خیلی نگفتن که علیش میشه و نمیشه و کردیت میت یا نمیتن اوید این مسئله هیچی قید کردگی نیست بچه. خودتون باز پرسان باشین. 3.5 سوتیق زمین دارد دوستان عزیز. میگذاریم به نهمین کوارتیرای فروشی دوستان عزیز. کوارتیرای فروشی هسته که در امید دام دوستان قرار داره. کوارتیرای ما ادرسش پر را گوش کنین ما میگیم. کوارتیرا در حالتی کروبکا سودو کرده می شود دوستان گرامی. 2 کامناته کوارتیرا در 8 مشیانه مساحت 67 کوادرات متر ناحیه سینا شهر دوشنبه. خب این خانه پادشپاکیلوفکا تیار در میچسبونین تیریزه داره. ناحیه سینا فروشی در شهر دوشنبه. خب نشد مسئله علیشی با ماشین زنگ نزنین کردیت هم نمیشوه. مسئله آدمایی که پس ریدینگ میکنین میگیرین با بلوش سومینو خیلی آدمو استر بیستین میگه دورتر که مقصد نبینم تون گفته قید کردین دوستان عزیز. خب نرخ این کوارتیره 330,000 سامانی 67 کوادراته سینا دوشنبه 8 متر دو خانگاهی 67 کوادرات. رقماش هم میگذاریم 34 زنگ بزنین از امی کانال سودو تیوی بچه عزیز. و دوستان میگذاریم به 10مین کوارتیره فروشی امروزمون.
квартираи фурӯшӣ ҳастаи дукомната квартира дар дуи мошина масоати 43 квадрат. хонаро бинен чӣ хел зӯрон, не ки нарх арзонтаракай, чем дига хонаҳо тамошо мекунем акам. дар 13 микрорайони киҷо нигоҳ кунен, дукомната дуюм этаж 43 квадрат, 13 микрорайон 330,000 сомонӣ дар киҷо буданша мегем дар шаҳри Хуҷанда. дӯстон азиз, неки ремонтор зур беҳтарин ремонто кагай 43 квадрат ҳам 330,000 ремонтҳои хушруқатӣ. агар ки дар Душанбе мешид бо фикр мекунем зуртар мешида, неки Хуҷандам дӯстон хеле обудай, Хуҷандам беҳад обудай, нарханао бениҳоят арзон, то ҷое ки мода хабарҳо мерасонад. азиз 43 квадрата рақамҳои дасти ахираш 1783 да метонен занг занен, боз маълумоти бештарша бигирен. аз Сауду ТВ фақат эълон кардан бародар азиз. хонаҳои мо нест, бисёре менависен ки хонаҳотон беҳад қимат, аз мо нест дӯстон, аммо мардуме ки рӯй мекунад эълон мекунем. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира масоати 45 квадрата дар 3-ум этаж 45 квадрата духонага мелкомбинати шаҳри Ваҳдат. дӯстони гиромӣ, хона бо ҳама чиз дора, холодильник, кухни гарнитур аз ҷумла, телевизори пластикӣ мегам, хулоса ҳамин хели гапо. шароит ҳашта ҳастай, медрои зиндагӣ мекунӣ. нарх 315,000 сомонӣ. аз номи канали ютуби Сауду ТВ дӯстон занг занен. масъалаи лайкҳо чӣ хеле шид? лайкҳоро гузорен, дар канали мо ҷошта подписатсия кунен. баъдан хонаҳотона видеонавор када суратҳои хушрӯ бигирен, адресоша нависонен. мая рекламаи нормални када фурӯшта бигзорам, савдо када бутам бачаҳо. хулас навор тамом шид. лайк, поддержкаву подписатсияву поделитсияву рои кадана фаромӯш накунен. оиди хонаҳо, оиди ҳар як хона рақамҳои ватсап дастишона мегзорам. худошона занг занен бачаҳо азиз. зиндаву сарбаланд бошен. рамат ки моро тамошо мекунед азиз.